Pi nakadaw cho kajing bun kam palat kini por bun play jungi ngi mi nyule kham dei por balanya kini ke jupenan kam du hena na du kimi in kimi ke jungi ke jupenan kam di kini rei ka bun kam ha nakadaw ko Mamaearth kon ra ye pi yo ni un natural henna piece kadon ni ki banjes tha ri tha sika kai ban methi ban rap ban bhayu snyo ban palat ni ki chemical gi bobon jat do powder pi hap khle dang ta e met kani pat tang si phang kala biang nabi penan kam man kasngi rum lele namar kam dan jingma ni chemical gi snyo uyarap na kajing ni nyo khle khlem dei por upen reben rong yu snyo usuk ban penan kam upen bhayu snyo ubalong meat safe certified udan ka yu henna bayarap airong bat pen bhayu snyo na tau dark roast coffee bobon antioxidants ban yarap pen mi wat pen pernayu snyo u indigo oil ba yada thli bat nyule bakum jo coconut oil ba penjeli bat penjrong snyo Mamaearth om tang makadi henry katmuru bantong sipolak tli giding hau arjar pusan baru kalong plastic positive haka bak recycle kuma arspa 10 metric ton plastic manu panai pinyo 40% discount ada pipinan kami promo code CF2022 haka Mamaearth app website berkum jo ru Amazon bat naika kublai pi baro wi ni video na ki happy bered ki samla ki samhoy ki timen ki kro bat baro khoi mendak sing ni react no ya ka way ki jingroi ka bakateng Jeff is back yes to manu na pring jo pi play i ni ka film Jeff rakti yo to ngi gi bon ma to re menta ka scene kalami pat sa way ki jingroi Jeff is back nak film ahor mo ka film ahor jong iba hilar te bat kani kadai ki jingroi kepada Shumi Shan ini sini beladak mentak sini ini react no tar oh boleh tahu slap tomele nyen ya page no but di shot ini page video nyen ya tera di scarf kum aktor Jeff lalu hidden scarf piru ya te mo to way are lie Udi. Ui, khynnah kena He's the best. Oh, ding scarf lah. Oh. Ban pendap kambasa Jeff ulawan. Ban penduk ya kijing ma Jeff ulawan. What Krills. menta Jeff ulawan. Yeah. Shoot pet kratch jnai na Jeff ulawan. I kick mon I kick diang Jeff Hello. ulawan. Oh, What nice. flash you what nom ding Jeff ulawan. Jeff lawan kadang kajing shisha jing dengan dunai ringkat kaji sopa yang lang barok syak men menta wanum dan jikuslai wanum dan jikia kumuk keluar pernah ulawan banai kaji shisha jing dengan mesti video kala dah dari sopa Triem kena. ramai jam jing ma ale lang barok yele kemen menta Oh. One bun shot, one bun yale kemen bat nga. Hey. Tapi tiba tu shots ngobha, one bun kemen bat nga. Hey, Jeff is back. Ada kalau dia pun t-shirt yong mengaru tadi bayong timbu blue nice oh kita Triem ni oh bahaya you come out Kecuk serong kanduk menta, Mr. Jeff is back. Well, let you down what let danda, Mr. Jeff is back. Huser ma pico rio snew, Mr. Jeff is back. Huser ma pico rio shekla, Mr. Jeff is back. The blig ik mat bat to pet menta, Mr. Jeff is back. Pen you iya ka jing shisha, Mr. Jeff is back. Mr. Jeff मेरे भाई तो भाई है तो भाई Mr. Jeff जब से आया है हर गली गली पे छाया न मरने का इसको न फेम की कोई ख्वाहिश नहीं पैसे का इस लालच Mr. Jeff जहाँ जाता है वही माहौल बन जाता है ये खुद में एक स्टार है बाकी पानी कम बेकार तो बच के रहना मेरे भाई जब नाम नहीं तबाही है तबाही Mr. Jeff तुझको ये मूवी की बधाई Dakkan diru rap yo adapan
San Oh, kala-kala ada kuno takong to. Masyara na pa isu. Oh, Triem lah ni khynnah. Ni syara ka. Ni dut palat. Ni khynnah. Nai nang bersyarat kan ni. Nanti menikah lah yang haru. Triem lagi dan siapa ni khynnah. Nanti masih Islam. Ni. Nomor nado mas tentang ni kanไปประคัดเด็กkini Triem kan ni tema peling kini khynnah gidi badan sap sesamo par ke international kalau menerang bak menur bumi satu video dan betang Jeff Marway bumi sak ke jengking te bak bebas isu ngai bikin khynnah bikin rap kayak kamar bahaya bat kunjuru itu berap di kendi lai la dep artat te Triem ha bani shat Triem ha bani ak bat kini khynnah kini ban skill hal sai we na pedeng gitu imat unsalong so we Jeff ngam tip su ban mi na dien jong Jeff tip top of best plat Triem ni khynnah Triem don't stop di wat Islam show lenya menta ban pe ni music video jong kini ki habren na pok HK film YouTube channel kan bu link po description mo on tang ki samlagi buat Triem reward kini ki habren ru ki batias ba Tahu kan? Kini kedai jirai Jeff is back nampak film Ahor pun kendek apa ini atau film Ahor. Yes. Kudu jual. Sekian biar pergi video.